Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hadin balami ke jingjamen nen ke janmiet kan nyotre unai tong arajar arpuar. Ha ke bai weilong kemi ilaman saw halain kra nakadaw ke jing tengku ke bos. Nabala khapnya ke jakayat nakadaw kinong dia madan halain kra. Ka Emily jong Shillong East. Ka kong amprin ling do kala ong bayak ni kam kan ham ban le no bat kala bo poru bat ka deputy commissioner jong ke East Khasiels district bakan khot jingalang ban penbaj alor ke jing tuntur palat kinong dia madan halain kra. Kakong amprin kalau ong ba ka sngotu pakakta ya ka jak po kinong di madan lada weng yeki henrei haba kila kentur palat puat palan kamban sie bat kan haban siem ya karai ban penben kalau ong ba kata karai kala on pensusi kat tu kat ni henrei ka jing bahapan kan dei na ka bentau bobun balang ila juyo ong bet ya ka district administration lembai DC ke ADM sekunta terter bakani ka jing kentur jong kini kinong di madan hapo ka main road jongi nado napo police point shado shapo fire brigade kan sawan lam ya kajigma ka babon tengila ju ya kran ikani re namar barbor ni ju perkhat ya kata kajak po jongki brio kajak po jongki brio tingis ngau ba desi nginum penwit re kumpa PUE ka tu kajing jam benen itu inong song snong jong kanong tumai constituency ila bat lawan ke jingma ke bakrau ya itu ilong kami tengi hap hi mentabang ni kren ni ke kam te mene men step dang step hi ngalai kendo pan ngalai ya men ya kren ban irang ba snong jong kala ira kulun ba Andrew Jerwa ngala phone ru ya EDC bat ngala request EDC ba in skoba ban hotno ya ke jing yalang ke bakrke lasgi baan apo ka kamera office jong EDC namar kani kecing kentur kan sanang wanlam susu kijing e kibabon bat ngisngau bangin kwa bangin penduk jakpo yano soba wat suku bakla ya kani mrei kandala palat pade ngihapan perkhatru ya ka kot ka khia la jong ngihap perkhatru ya ka kot ke suba la jong ngihap perkhatru ya kata ka yat ka yeng jong kinong song snong jong ka la jong kra nginakwa bangin kiu tang hakaway ka pavement tang kandet room don chakasyo tingin yawat ya kalat kanenti bangpen bangin ya pekut ya kani ban kadon kapot aban le kuno ngin persangkat bala banginum tu ya kajak po jong kinong song surok kinong song madan wat sopo bakla ngaru gadi kalongpi ngasupo ya kajing do ayeng ladapi mana yang aban kamay ya lakahok nrei kohok kayat rengkat pat jong kejing pet lang ya ka im lang kasalang bat nga kermen ha ka ni kejing yalang ban DC min sala min rai ya ka ai ka bapahatam banle ya ka ni kakam ban pet bakani ngin pen kutno hai kindet bor rang ba kalam kra jong itu pi kala long sya kum kayo luri rurah la pi pet ki school ru halai kra baro la pi pet ki college halai ukra baro laki pet inong di madan halai ukra baro ti kejing jensur jingmut jing perkat jong kinong song snong bat kinong penyat snong bat ke Emily jong kala ukra mdei pun sushim kapu padek ngin penbet ya kene kakam ingin naya perkatan ya kata kejing internet ipu ipeng jong kala ukra ulun ngiladai lupa kata kanong ba jong kikot jong ki school baro ngiladai lupa kanong ba jong ki brio ki blak pro jingmut jing perkat kajing internet kajing bahapri ulili te kalong sisya ka basusi ban yo i bawat lang ya le ya katuka police point ngala internet katu mentang ngala internet katu saya ka fire brigade kasi thot teng kamong tang bahabak hilak kentur palat banyaya yang rumla syu tinggi hapan penben ya kata ban ni hapan sim ya karai ting ke ban pensusi penmong iki katukat ni rei ka snong mga ka Emily rekat bat ka district authority ngin siapet ya ka ai ka bapahatam ban penbet ya penekakam
Em ngi nakasnong ngila dep don lupa kita ki plan ki jung ni ngim kwa ban de thu than namar kita ki plan ki dang don hapdeng jong ke jing petre ngin persangkat bala ban numbe yenu rengin wat ya kalat kalenti ban relocate ban abang oong ya kakentin relocate ngen bakan wan pat ke jing peti sya ka wai pat ke ceka ban ya lam lagi ngila don hapdeng kata ke jing petre ban ngin le ya kata ke badon kampan le bang ngikirmen ba iyeng syari barok kinyarap ini halak yang kra penginyo no kalenti ke bakhap kelut kapaking halam kra rungin yo show kayau la relocate kapaking area mentakiwan sikini ban syong hangni kalapoy ka ba ihap pan raya yai kumbang ong yo pi kan bentut iki kartu kat ni rekan sukpat iki bubun balang